Yeah, Jay Stone mukiribata amaboko. Iyi ni indirimbo y'umutima, umuyobozi wacu, umucunguzi wacu. Hari igihe twari mu mwijima, amarira gusura mu maso. Jenoside yaraturimbuye, imitima yose ihinduka igaso. Ariko Imana yohereje intwari, Paul Kagame, umutabazi w'igihe cyacu. Nk'umucyo mu mwijima, yahagurutse aducungura, aduha amahoro, yaduhaye icyerekezo. Rwanda rwongera kumwenyura, kuva umukiribata kugera i Mahoko. Twese turavuga tuti Imana ishimwe, kubera wowe ntwari. Paul Kagame, intwari yacu, waduhaye amahoro n'iterambere. Abaturage bose baravuga, twarakoze twiyubatse. Imihanda, amashuri, ibikorwa remezo byose byarazamutse. Paul Kagame, umuyobozi wacu, twaguhisemo kuko utuyobora neza. U Rwanda rusha ruri mu munezero, n'imyidagaduro igatuma urubyiruko rwishima. Abana barigana kuba, abarwayi baravurwa, imihanda irakomera, amazi n'amashanyarazi bigera hose. Siporo iraduhuza, umuziki uradutera ishema, imbyino zacu zikagera ku isi yose. Turavuga ibigwi byawe ntibizigera bisaza. Wahagaze nk'umusirikare mu gihe cy'amage, i Mahoko no mu bahise byose by'u Rwanda. Abaturage bose bavuga bati dukomeze kumva amahoro. From Kigali to Mahoko, mu kiribata twese turi maso. Twubatse igihugu ni vision nyayo, Kagame the lead niwe dukesha Paul bose. Kagame, intwari yacu, waduhaye amahoro n'iterambere. Abaturage bose baravuga, twarakoze twiyubatse. Imihanda, amashuri, ibikorwa remezo byose byarazamutse. Paul Kagame, ubutwari bwawe ntibuzibagirana. U Rwanda twiyubakira ruzahora rushimye. Mu kiribata amahoko, twese turavuga urakoze kuyobora u Rwanda rwacu. Ubutwari bwawe ntibuzibagirana. U Rwanda twiyubakiye ruzahora rushimye. Mu kiribata Mahoko, twese turavuga urakoze kuyobora u Rwanda rwacu. Umuyobozi wacu, kiribata, umucunguzi wacu, kubatse ibihugu ibishora mu rubyiruko. Urakoze kuyobora u Rwanda rwacu.